Welcome to Mzansi's Funniest Videos. Happy Monday, everyone. Please like, comment, and share. Hope you'll enjoy this one, guys. Azish. When you thought the car was moving, yeah, your car. I know this feeling, guys. Ya Rodman uspanile mfana like yabona umuntu ohlala endaweni ekanje kunepool. Hayi mngana nami lokho busy Hotman ngoba manje naku successful. Ayikho crazy. Successful. Ngiphandile ukuthi ngibe la hayi ukuthi ngiHotman ngiyinto engazini. Shuthi Hotman kumnandi uphume Soweto ne? Akukho mnandi khona but mawune imali mele uphume Soweto awuna choice. Ibathu. No. Mfethu uyalibona like nale pool le ukuthi mawungatonta yi lamanzi lawa angeke akutontise like azokusave wona. Lamanzi lawa la anevaporate phansi. Mawuyehla evaporate yakukhuphula. Lifeguard, amanzani lifeguard. Nje kuphela. Yo Hotman usebenzile. Usebenzile mfethu. Hotman bafethu. Into angazini bafethu. Hayi sure. Right guys. Ngicela ukuthi nizame ukuthi nini niphuza nathi nithi nanitshwaleni nizama ukuphatha noma i50 noma i100 ephela kushubile madoda ephela kushubile uzonuka nabantu abazokufita utshwala bangakuthengeli ukudla lokhu kufita enjalo utshwala mara yena uyasithela ngapha esayidini umbona abuya athatha ibhiya phamisa aphuza bodle uzwe lo mbhodlo manje ukuthi lo mbhodlo lo wenhloko yenkomo ubuyodla isikopha yena wakushiya avele nalomunye naye bodle wakhe umbhodlo ukuze ukuthi lo mbhodlo lo ewevorce ukubhodlela ngamavorce nezinhloko zeinkomo nezidate wena lokho nkosi yami ubhodla umdesho ubhodla iStevenson nomdesho bakuthengile iStevenson lokho mawubhodla kuphuma intuthu idragon mara wodengene ngoba Lambile. Boy, what's the feeling? Ish. Litla jovada, yo. Shit. I'm ayo, nama Ya spetlele boy. wena mfana. Awurobe yini mfana? Ish. Ufuna ukuba yini wena? Security. Mfana nyani. Ngoba yini ufuna ukuba yi-security? Ndaba nje ngisho ngaba gay okusala ikhadi lase Capitec Libhalu Mr. Mkhize. I think by now we know, South Africa know that your content is just from whatever that location you guys are, and education with you guys is not really there, and it's okay. But I feel like when you're living in the world right now, you need to educate yourself, read, learn. Ama relationships ekusebenza umuthi kuphela shem. Akuna ndoda engajabuleli uyopatlama esigangeni ngesathadi imunyo kati. Usephakile. Okay, ama number umdeletisile ukuthi akawadelete ama number, ne? Ayadeletheka vele. Ama feelings uzoyenza kanjani? Uyawashintsha. Uzokhona? Yeah. Uyashintsha. Lento oyizama nalomfana ongakufoneli ngisho noma edakiwe. Yeke ntombazana. Uyahlanya. Katse. Oh, matakukho. Cake. Nalekisile mama nibisini. Fele kana la namhlomo. Na guys, I think uGoliath ne bokumuntu vele obekazigulela kwakudala vele anezifo zakhe because akunamuntu ongabulawa ilitshe and especially score singaka doesn't mix. Ke bala go bolela ge go ke kopana le mango magwinyeng go sengge. Lema. Le Sophie, nna ya ka wona thaogela. Man, Sophie, a sa sebetsa motho. Maka wena. Sefafa. Ana ntse shope ka re ka gage yana. A sa batla twa next. A go ga le di customer. A ke re ba mothotse a le busy. Le manager. No ga le ka mo kitchening. Bana mo Sophie ba mo saga 6 man mo kitchening. Ka intse lebo ge mo kitchening. Ntse re jana mona ka batho ba busy mo kitchening tse re di sausage. Fa tshwana o je man. Tore monate. Ke Sophie busy. O mo saga man. Futitse mama ge straight ge. A go te apole e wele ga o feel setlhare. Ba bua ka tsonetse. Nna ka gona na go kopana le go se. O na ya kae?
o sebetsa teng mo magwenyeng mo ke yana na etsa magwenya ao so re jile magwenya a entsweng ke Sophie mara mathapelo le wena o tlo re bolaya ntwa itse go go le tlo re bolaya magwenya a entsweng ke Sophie le tlo re kodisa ka modimo yo ngwana yena mo re saga man o futitse mamage straight a ke mamage lena ntse re sebetsa kwa di kitchening kwa ke o ba mo grille a go betse le bus go sismela re yo ntsha man yo le itse di ha ke tswa ga re dumedise o tubile malapa ba thwa thuba kereke o fedile yana o fora tlo go feteletse yana 6 man o ka fitlela ke yena shapile mamage ka stena tse ba re he ngwana munyane le rata taba tsa batho lona yo this guy what the fuck uyozofusha eswezi imoto libelo ukukhuluma isipedi angazokhuluma isipedi sami indoda mina ngifuna indoda enemali mina ngijoli nabafana baseKaslami mina sengihlale eHeadfield manje maqeda umuntu mase kanje kana azothi shaba nisasiboni sethi uyathoka how far girlfriend e chelete o tlo tswa jang ho ya rata Arre. Okay. What's our language? And futhi umama uthule uthethu ngendaba yempahla zeChristmas. Akangibuzi nokuthi ngisagcoka size 5 na etekini. Or kusese early ne. Awuthi ngingamjaha. Ene bathong lena ba di boyfriend tsa di gangster haitse o ska ya monateng o ska ya bathong le tlo thuntsa ka ditsotsi kwa ba ola tile bullet e feta wena be terrain man ako romele village Romela village baby no not location village phela mo ke magae location all la thega village ama village o ke location fair ke tlo romela mara una taba mara village ayo puta bro ya ne e ka reng ka go bona o e tlhapa gore e ka reng ka go bona o e tlhapisa o le mo bateng mo ntse o e tlhapisa yona khubwe belly button le tlhapa somebody kila re tsentsa ye body ka mo teng ya e ka reng ka go bona o e tlhapa Oi, ubani manje lesi? Mathala. Ilesa khabo kahle. Uthande kuhle. Lo mntwana sekangaka. Yes. Kamba lo mntwana vela akasaplomi ekasi ne. Hayi wena. Uyasibalela lo mntwana. Umbona nje maka yeshop. Yakhona kayiwani nemani. Yeah, twice in a day. Hayi wena, twice in a decade. Once in a month. You. Makahamba. uhamba ngathi unyathela amaqala Chuthi lo mntwana usibethe kreni. 3 weeks later. Emuntu sayi matala mele mona umhlompheki. Emoni imali bawa yithi nja yami. Yo. Kamba matala. Matala you. Isa. Ish. Uthulane le truck. Oi. Akusilo mntwana lo. Ushawe yini? Ala bantwana bamakhabethi lapha. Alo mntwana lo. Stop. Guys, thanks for making it this far and thanks for liking, commenting and sharing. See you in the next upload. Azish. Papa, nalentate o leng mo o re o a o tseba from Free State a re le hotse kaofela. So o tshwere morwalo mo na o tlo tshakela. So ke mo kentse nna mo cause o batla mates. Kopa o responde ka voice notes cause Wi-Fi e ya bed. Theo, le voice message ai bui. Ai a khona bua ka voice message ka Theo. Ke rena nsendeleng voice note. Motho o like a ke mtsebi o re o batla papa ena ba hotse kaofela from Free State. So o dutse mo o re batla mates. Bua go sendeleng.
ka tla ga ke motse motho mo ntsheng ka tlung ga ke mtseba se ka tlo njotsa gore wa ntseba ke mtsebe le motseba ene tlamele le mjotsa tsamaya ke mtsebe ga ke itse le gore o tswa kae ke mang ke mtsebe o bitsitse papa ka lebitso le surname kaofela are ke batla Motlalepule o tlo re Motlalepule Tsotetsi ene no bona ba mmona yo Tshepiso hayo mo o kena shaweng mo ngwana ka o ya bonahala motho o ke hlanya le sa tlamela kene le kontlung le ka gate je a ke re papa hayo le tlamela mo jetse gate nje gore papa hayo ne sa tlamela kene even kontlung metsa bo Maxa papa o zama ba fonela metsa Ausdumi ka mole bo Ausdumi ba tla o thusa ka tle yo hayi o so wa hlanya cause ke mo sa rena o khatsetse o palama di mabetse bitsa bo Maxa tu bitsa di Maxa di bo di neighbor tu yo ya itse mo re teng se re tsamela pro metsa di bo Maxa ba ba fonela a ikene a ka rena ai a ke ba tshodi bo Maxa mara ke mo jwetsa gore a tsamaye cause aliyo o ya tla ka mo Maxa ka t-shirt e leng t-shirt ka mo ka bo pheshu o ya tla ne papa Mthotsi mbulele gate ene shem o robetse henta tu okay hey ene shem o robetse henta tu mama ke ala ke prank ni klela ka lona askising kateo yo a o tsebe re eme tsileng ikolo e buleile a o tsebe re khone o kena mo re leng teng se re fonela bo Popi re fonela batho re batle le hore Popi tjena so e tshware phone yo tjena se tshwantsho sa kateo wa qeta se ha wa qeta ngwana ka ai banke re bone tsheke ntse teng a o tsaya re ro yalla re ra sa o gama ke ra gama ngwana ka hle motho wa gama ngwana yo ai so tla stop batho ba tlang mo ba nna ne se re fonela batho o tla ba stop bengidlala ngabe ngithi ngibahlekise banjingise kuphi sengibatshele nabo sibathi bayajika ePitori yabona ngithi yo bathi angimazi loyo muntu loyo bathi ungene kanjani uthatha ishawa walala phezu baba kuye somshayana sonke siyamshaya askisini bye bye